Om Swastiastu, Rahjang Rawuh, ring channel Titiang Andre Necoy. Mewali malih sareng Titiang Andre Necoy, sani mangkin Titiang pacang ngaturang indik pengangge suara. Napi punika pengangge suara? Pengangge suara inggih punika silih tunggil pengangge aksara saneka anggen ngecenin suara utawi vokal ring aksara wianjana utawi konsonan. Wendan sora-sora pengangge suara saneka prama ulu mesuara i, suku mesuara u, taleng mesuara e, taleng tedong mesuara o, pepot mesuara e. Wendan tata cara ngangge pengangge suara saneka pertama ulu mesuara i, ni, ci, ri, ki, di, ti, si, wi, li, mi, gi, bi, ngi, pi, ji, yi, nyi. Suku mesuara u, hu, nu, cu, ru, ku, du, tu, su, u, lu, mu, gu, bu, ngu, pu, ju, yu, nyu. Wendan taleng mesuara e, he, ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Selanjutnya wenten taleng tedong mesuara o, ho, no, co, ro, ko, do, do, so, wo, lo, mo, go, bo, ngo, po, jo, yo, nyo. Selanjutnya wenten pepet mesuara e, ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Iriki wenten catatan. Re nenten dados ngangin pepet kegentosin antuk re repe. Le nenten dados ngangin pepet kegentosin antuk le lenge. Inggih wonten sapunika sane presida turang Titiang indik pengangge suara. Mogi-mogi wenten kewigunannya nih suksema. Om Santi Santi Santi.